Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ividiyo kule channel wena-ke bese uthola i-notification, then ngokushesha ebese-ke uyangena kwividiyo uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethele-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu ey'ngenayo njengamanje zithi-ke laphaya endaweni-ke yaseNanda, hhayi ithimba-ke likaMkhwanazi selivele-ke lenza njalo, selithele-ke othulini abalisa-ke abathathu. Nathi amaphoyisa-ke ayabanokhela la ebekusolakala-ke ukuthi-ke bazifihle khona, then-ke babe sebedubulana namaphoyisa-ke, then-ke amaphoyisa-ke aseyayiwina kanjalo-ke impi. Abalisa-ke abathathu basala khona lapho enkundleni, kanti-ke kuthiwa-ke ey'bhamini-ke abatholakale nazo impela-ke ziyalinka ney'gameko ezenzeka khona-ke laphayana-ke endaweni yaseMawoti. Kuthe wena-ke makubukwa ama-cartridge eqhathaniswa-ke nama-cartridges ahlezi-ke ekholekthwa ey'gamekweni-ke ezenzeka eMawoti, kwatholakala ukuthi cha impela laba ibona abenza-ke ley'gameko endaweni yakhona-ke eNanda eMawoti. Sithi-ke well done kuyona-ke ithimu kaMkhwanazi okuwamaphoyisa akhona-ke la KwaZulu Natal. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, ungaphinde-ke futhi ukhomente kwi-comment section. Mina nawe ngizolonga ikhona ngulethela-ke indaba eyitrendayo-ke usuku nosuku. Okwamanje-ke ividiyo yethu-ke sibambe la ngethemba-ke lokuthi-ke sohlangabezana kwividiyo elandelayo.